Red Blue JD. Umusatsi w'umweru kuva kera cyane, ikimenyetso kiranga umunyabwenge n'inararibonye. Ushobora kuba ugira ngo ni hano iwacu mu Rwagihanga ngo mijana gusa, ariko guhera mu kinyejana cya 16 kugera mu cya 19, i Burayi cyane cyane mu Bufaransa, buri mucamanza waba ufite umusatsi w'umukara cyangwa usa gute, wagombaga kugaragara imbere y'inteko n'imbaga y'abaturage mu rubanza, wambaye perruque cyangwa sino misatsi y'imimadikano itari iya nyayo y'umweru. Bigashimangira uburyo abantu bizera ko buri wese ufite imisatsi y'umweru aba ari umuhanga, umunyabwenge cyangwa asobanukiwe cyane mu bijyanye n'ubumenyi butandukanye. Ku isi yose byibuze 16% bonyine nibo bavukana umusatsi w'umweru, naho abandi bose bakawishyirishaho, kuko usanga i Burayi umugore umwe muri 6 aba afite umusatsi w'umweru ariko atari uwe. Ubushakashatsi bwakozwe n'umunyabukungu economist Jay Zagorski wo muri kaminuza ya Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugaragaza ko abantu bavukana umusatsi w'umweru koko baba bafite IQ iri hejuru y'abandi basanzwe, ariko nabo benshi muri bo uko bakura niko bagenda batakaza ibara ry'umweru mu musatsi ugatangira kuba umukara. Mukanya mvuze IQ ni intelligence quotient cyangwa se igipimo cy'ikigero n'ingano by'ubwenge bwa buri umwe wese muri twe. Ariko wenda ibi ni mu bazungu gusa. Ushobora kuba uri gutekereza ko mu birabura bitabaho, ariko no mu birabura birashoboka cyane, nko mu bwoko bw'aba-Melanesian, abaturage ba Nouvelle-Guinée b'abirabura ni mu kirwa cya Australia. Kugira umusatsi w'umweru biterwa n'ibintu byinshi cyane binyuranye, harimo ikinyabutabire kiba mu tunyangingo dukora umusatsi cyitwa melanine. Ni ikinyuranyo cya melanine ubusanzwe igena ibara ry'umukara ry'umusatsi n'uruhu. Hari no kuba wabura vitamine D ya 3 mu mubiri na vitamine B12 n'izindi zitandukanye. Izindi mpamvu twese tumenyereye ni ubusaza. Buri uko ugenda usaza niko ya melanine igena ibara ry'umukara mu musatsi igenda icika intege, none ugatangira kuzana imvi cyangwa se umusatsi w'umweru. Ariko abantu twirengagiza ibi bihamya byose bya science, tukavuga ko kuba ufite umusatsi w'umweru uba uri intiti, naho waba udashaje warazanye imvi kare. Hari n'abadatinya kuvuga ko ari ikimenyetso cy'ubukire. Ariko se nibyo? Denzel Washington, Nelson Mandela, Barack Hussein Obama, Kofi Annan, Will Smith, Theresa May na Morgan Freeman bose ni ibihangange mu bisata bitandukanye. Muri aba bose nta numwe wavukanye umusatsi w'umweru, ariko bose mu bukambwe bwabo ku mafoto imvi zabaye uruyenzi, kandi bose ari nako bafatwa nk'abahanga n'intiti bakabinararibonye bitewe n'imyaka bamaze ku isi ibemerera kumenya byinshi cyane kurusha abandi. Niyo mpamvu uzumva bavuga ngo umusaza upfuye aba ari inzu y'ibitabihiye, ni ukubera byinshi abajyanye kandi byuzuye ubumenyi bwinshi. Navuzemo Kofi Annan. Okay, reka uyu munsi tuganire kuri Kofi Annan mu kiganiro hambere hanze cya none. Ukurikira kuri Radio Salus ku mirongo ya FM 97.0 n'101.9 no kuri internet wanditse wa_salus_ur_acha_rawa. Juki kugeza onde Romeo Thierry iya Rwema nguhaye ikaze mu buzima n'ibyaranze Kofi Annan igihe cyose yamaze ku isi. Ihangane ubanze wumve ubutumwa ho gato, nyuma yabwo ikiganiro kirahita kijyamo. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. What we need is cool heads and sober judgment. We cannot allow situations where leaders threaten war on television or on Twitter. Do we base ourselves on facts or speed? We've seen this before. We had investigations in Iraq, which was not allowed to get to decisive conclusion. N'imvi z'uruyenzi haba ku mutwe no ku kananwa, isura yuje igitwenge n'akanyamuneza, amaso y'umukara. Umunyamabanga mukuru wa 7 w'umuryango w'abibumbye Kofi Annan, umugabo w'umunyabigwi akaba indashyikirwa muri diplomasi, yabonye izuba mu 1938 ku ya 8 Mata, nibwo umuryango wa Henry Reginald na Madame Rose Eshun
wavugije impundu ko bibarutse imfura. Ibyishimo byikubye kuko yari impanga. Ku izina ryuzuye Kofi Atta Annan yavukanye na mushiki we w'impanga Efua Atta. Aba bombi bakaba baravukiye mu muryango ukize cyane kuko se wa Annan yari uwo mu bwoko bw'aba Asante n'abafante, naho nyina we yari umufante wuzuye. Aba Asante bari abacuruzi ba zahabu, naho abafante bo ari nk'abahuza cyangwa abakomisiyoneri kuko ari bo bahuzaga abacuruzi n'abazungu b'abaguzi. Kofi Annan akaba yaravukiye muri Kumasi, umujyi w'ubucuruzi wo muri Ghana, ariko icyo gihe kuko itari yakigenga yitwaga Gold Coast cyangwa se inkombe ya zahabu, bitewe n'uko Ghana iri ku nkombe ya Atlantika ndetse ikaba yari ikungahaye cyane kuri zahabu. Amazina ya Kofi Annan mu rurimi rwa Akan, ubwoko bwabo bwavugaga ubundi asobanura uwavutse ku wa gatanu, naho ataryo bari mwongereyeho kuko yari impanga na mushiki we, bivuze ko atamukiye Akan bisobanura impanga. Kubw'ibyago ntago mushiki we baje gukomezanya ubuzima nyuma y'uko urupfu rumutwaye mu 1991, ariko Kofi bivugwa ko kuba umunyapolitiki atari ibyamugwiririye cyane ko basekuru be bombi barabatware b'ubwoko bwabo, ndetse na se wabo yaje kuyobora nk'umutware uhagarariye ubwoko bwabo bwa Asante. Byumvikana ko Kofi Annan yari yaratojwe imiyoborere akiri umwana. Kuba yari umwana w'umukuru w'abakozi bagurishaga hanze kokowa, ndetse waje no gutorerwa kuba guverineri w'intara ya Asante muri Ghana, Kofi Annan byamuhaye amahirwe yo kujya mu ishuri ry'abamethodiste ryitwa Mfatse Pim School ku myaka 16. Aha yagombaga kwiga bayo, ndetse aranakubitika cyane, dore ko igihe yari umunyamabanga mukuru wa Loni yatangaje ko kimwe mu by'iri shuri ryamwigishije ari uko ababaye bose aho baba bari hose bagakwiye guhangayikirwa na buri umwe wese aho yaba aherereye hose. Ntiyashatse kuvuga byinshi kuri rino shuri, ariko nubwo yabiciye ku ruhande byumvikanishaga ubuzima bubi yarabayemo aho ngaho. Kofi Annan nyuma yo kuba amafaranga n'ubutunzi bwe wabyaramuherekezaga, hiyongeragaho ubwenge bwe yari afite, kuko nyuma yo kuva muri Ghana kuri iriya shuri yahise akomereza kaminuza ye muri Macalester College ho muri St. Paul, ni muri leta ya Minnesota, imwe muri 50 zigize leta zunze ubumwe za Amerika. Yaje kuhakura impamyabumenyi mu bijyanye n'ubukungu cyangwa se economics mu 1961, abikesha bourse ya company ya Ford izwiho gukora imodoka ubusanzwe muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nyuma yaho gato Annan yakomereje amasomo y'i Geneve mu Busuwisi, aho yakuye impamyabumenyi ya DEA, Diplôme d'études approfondies mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, hari muri kaminuza yitwa Institute of International and Development Studies. Mu 1962 nibwo yasoje amasomo ye y'ububanyi n'amahanga, ahita ajya gukora muri OMS, Organisation Mondiale de la Santé, ashinzwe ingengo y'imari, Budget Officer. Ntiyahagaritse amasomo ye kuko yakomereje muri MIT, Massachusetts Institute of Technology muri Cambridge. Nyuma y'imyaka 10 akora muri OMS, mu 1971 akomeza n'ubundi bijyanye n'icungamari, management muri masters. Hano yahavuye ahindurirwa imirimo, aho yasubiye muri Ghana akorera ikigo cya leta gishinzwe ubukerarugendo, Ghana Tourist Development Company, giherereye mu murwa mukuru Accra, ari we manager wacyo. Maze mu 1980 asubira gukorera umuryango w'abibumbye mu gashami gashinzwe impunzi, UNHCR. Kuri ino nshuro yarahagaririye abakozi. Nyuma y'imyaka 3 gusa yaramaze kwinjira mu bunyamabanga bw'umuryango w'abibumbye mu 1983 ku cyicaro gikuri New York, ndetse hashize imyaka 4 mu 1987 ashingwa kuba uwungirije umunyamabanga mukuru wa Loni. Ni byinshi yaramaze kugeza kuri Loni, ariko ibihambaye binagoranye cyane nibwo byari bigiye kuza ubwo Boutros Ghali wari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye icyo gihe yashinze ishami rishya mu muryango, ni akanama gashinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro, Department of Peacekeeping Operations. Niko guhitaho inshingano nshyashya Kofi Annan zo kuyobora aka kanama. Ubwo hari mu 1993, ariko igikorwa cy'ingenzi cyatumye Kofi Annan atorerwa kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye cyari kibura imyaka 2 gusa. Mu 1995 ubwo Boutros yuriraga indege mu rugendo rw'ikiruhuko, yirengagije ibibazo byose byari biri muri Yugoslavia yenda gucikamo ibice, ari nako intambara hagati y'ibice byashakaga kuyiyomoraho yari irimbanyije. Boutros yahamagawe na Assemblée Générale byihutirwa, ariko ntiyaboneka, biba ngombwa ko icyemezo cya nyuma gifatwa n'uwari depite we mu biro by'ubunyamabanga, Bwana Kofi Annan. Yari umwanzuro wo kwemeza burundu iraswa rya misile kuri Bosnia cyangwa se bigahagarikwa binyuze muri ONU. Ubwo Annan yifashishije diplomasi yari asanganywe, yemeza ibihugu by'ibihangange muri ONU gutora veto ku iraswa rya Bosnia. Byihuse cyane, Kofi Annan ku ya 29 Kanama 1995 yahise asaba OTAN, Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord, ko batora. Maze ibihugu 3 muri 5 bigize OTAN bitora veto ku bwiganze, iraswa rya Bosnia rihagarara uko,
bituma umuryango w'abibumbye wohereza y'ingabo mu gikorwa cyo kubungabunga umutekano cyiswe Operation Deliberate Force. Ibi byamugize inshuti y'akadasohoka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze mu matora ya manda ikurikiraho mu mwaka w'1996 Ghali yiyamamariza manda ya kabiri, yatowe ku majwi menshi cyane. Nubwo ntawe bari bahanganye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitora veto, amatora araseswa. Wakomeje kumva mvuga veto, ariko niba udasobanukiwe reka nkumara impungenge. Veto ubusanzwe ni ijambo ry'ikilatini risobanura ndabyanze. Ubundi ni itegeko nshinga ryo kwanga cyangwa se ukemeranya n'umwanzuro wafashwe. Muroni ni ibihugu bitanu byo muri OTAN byonyine byemerewe gutora veto gusa. No kuvuga Ubufaransa, Ubwongereza, Uburusiya, Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo kimwe muri byo gitoye veto ku mwanzuro runaka, biba bihagije ko umwanzuro usubira mu nyigo. Niko byagendekeye Boutros Ghali, maze propaganda y'abanyamerika yo gutora Kofi Annan izamuka ityo. Amatora yasubiwemo inshuro zigera kuri enye zose, kuko Abafaransa nabo bari banze ko niyoborwa n'umwirabura. Bagumye gutora veto, ariko ku munota wa nyuma bava kwizima. Kofi Annan ku ya 13 Kuboza 1996. I, Kofi Annan, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience, the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations. Congratulations, sir. Muhango wo kurahira nyuma yuko bamutoreye kuba umunyamabanga mukuru wa Loni. Mu by'ukuri nkuko bivugwa na Richard Holbrooke, umudiplomate w'umunyamerika wanabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni, Kofi Annan yagaragaje ko yaba umusimbura mwiza wa Ghali nyuma y'umwanzuro wo muri Yugoslavia. Amerika nayo ibibona mbere y'ibindi bihugu byose, niko kumushyigikira. Ku rundi ruhande ariko, kugira ngo Kofi Annan abe yatorwa ku bwiganze bw'amajwi, habayeho ubwumvikane hagati ya Afrika na Aziya. Byemeranywa ko Aziya ishyigikira Annan, ariko muri manda yari gukurikira na Afrika igafasha Aziya guhagararirwa ku mwanya w'umunyamabanga mukuru. Ubwo hite wumva uburyo Ban Ki-moon yatowe n'impamvu ku ngome ye yarabanye neza n'umugabane wa Afrika. Kofi Annan agitorwa mu 1996 yahise aba umwirabura wa mbere wayoboye ONU, naho Boutros Ghali aba umunyamabanga wa Loni wa mbere mu mateka wari uyoboye manda imwe gusa. Kuva yatorerwa manda ya mbere kugeza asezeye, ni byinshi yagejeje kuri Loni. Anavugurura bigaragara uno muryango, kuko ubwo yatangiraga imirimo ye mu 1997 ku itariki ya 17 Werurwe, Annan yasohoye raporo ebyiri zari zikubiyemo ibyifuzo bye ku ivugururwa ry'imiyoborere ya Loni. Raporo ya mbere yari icyifuzo cyo gushyiraho kabine mu muryango w'abibumbye, ikaba ishinzwe gufasha umunyamabanga mukuru mu mirimo ye ya buri munsi. Naho raporo ya kabiri yari icyifuzo cyo kwagura akanama gashinzwe umutekano muri Loni kazwi nka Security Council, hakajyamo ibihugu 15 bivuye kuri 5 bitajya biva muri aka kanama, ari nabyo bigize OTAN. Ibyifuzo bye byatangiye gushyirwa mu bikorwa ko ya 14 Nyakanga 1997, ubwo Loni yatangije programu yiswe Renewing the United Nations, a program of reform. Iyi yahise yemeza ko hagomba gushyirwaho uburyo bushya bw'imiyoborere ishimangira ubumwe no bufatanye muri buri nzego z'uyu muryango. Hemezwa ko abakozi bagabanywa ku kigero cy'10%, ndetse hagatorwa umwanya mushya wa depite w'umunyamabanga mukuru. Ni byinshi programu yahinduye, harimo no kugabanya imishahara y'abakozi bakuru no kwegera rubanda rugufi rukeneye ubufasha, aho Loni yagombaga kugira ubufatanye n'urwego rw'abakozi bigenga, private sectors. Muri ino raporo kandi nibwo Kofi Annan yatangaje ko hakenewe inama y'ikinyagihumbi yiswe Millennium Summit, ariho hafatiwe ingamba z'ikinyagihumbi mu iterambere zizwi nka MDGs cyangwa se Millennium Development Goals. Hari higanjemo kugabanya impfu za hato na hato z'abana bakivuka, kwimakaza amahoro ku isi, guhashya iterabwoba n'indwara z'ibyorezo n'ibindi byinshi. Ni mu mwaka w'2000 amaze imyaka 4 mu kazi yahawe igihembo cya Nobel cy'amahoro we n'umuryango w'abibumbye bitewe n'ibikorwa byo guharanira amahoro ku isi. Yaramaze kugeraho muri 2001 ahavugira ijambo ritazibagirana. Twatangiye ikinyagihumbi cya gatatu mu muryango w'umuriro. Niba uyu munsi nyuma y'ibyago byo ku ya 11 Nzeri tureba icyiza kandi tukareba kure, tuzabona ko ikiremwa muntu kitacikamo ibice. Imbogamizi nshya ntizihitamo ubwoko, ishyanga cyangwa n'amadini. Imidugararo muri iyi si
yinjiye noneho ititaye ku mukire cyangwa uwo uriwe. Nyamara twese dusangiye amagufwa n'amaraso amwe, ndetse haba umubabaro n'uburumbuke, kuko munsi y'urukuta rwa za leta n'amahanga yose, ibitekerezo na buri rurimi, hari abantu, kandi abo bantu bakeneye byinshi birimo n'amahoro. Muri ibyo bakeneye rero ni naho usanga inshingano n'intego ya Loni mu kinyejana kizaza. Murakoze cyane. Mbere gato yuko ahabwa iki gihembo umwaka w'2000, Kofi Annan yashyizeho akanama k'igenzura mu ishami ry'ibikorwa byo kubungabunga amahoro yigeze kuyobora kuva mu 1992 kugeza mu 1995. Ibi yabikoze mu rwego rwo kugenzura umusaruro ishami ritanga no kuba hagaragazwa ingamba nshya zo gutanga umusaruro ufatika wo kwimakaza amahoro ku isi no kurwanya iterabwoba. Iri genzura ryasize hafashwe ingamba 3 z'ingenzi zikubiye muri raporo yiswe Brahimi Report, bitewe no kuba ruhagarariye ubu bugenzuzi yitwaga Brahimi Lakhdar. Izo ngamba yari ukongera ubufasha bw'amafaranga, financial support, guhindura imitekerereze ya politike ku bakozi b'umuryango w'abibumbye, ndetse n'impinduka zigaragara mu muryango wose muri rusange. Ubu bugenzuzi kandi bwagaragaje ko mu rwego rwo kugira ngo ibikorwa byo kubungabunga umutekano ku isi bigerweho ku kigero cyiza, ishami ribishinzwe rigomba guhabwa buri kimwe cyose nkenerwa nk'ibikoresho n'ubushobozi buhagije bw'ingabo. Kofi Annan nawe yahise yohereza ibaruwa muri komite y'inama rusange yemeranywa na buno bugenzuzi. Ariko niba ukurikiranira amateka hafi, umaze guhita ubona kare ko ibi Kofi Annan yabikoraga bitewe no kwicuza intege nke yagize ayobora rino shami, ubwo yananiwe gutanga itegeko ng'ingabo za Loni zitabara inzirakarengane z'abatutsi bakorerwaga jenoside mu Rwanda mu 1994. Iki ni kimwe mu mbaraga nke zaranze Kofi Annan, ndetse na Romeo Dallaire, umunyakanada wari ushinzwe izi ngabo mu Rwanda, arabimushinja mu gitabo yanditse cyitwa Shake Hands with the Devil. Yavuze ko ari kenshi cyane yandikiye Telegram Kofi Annan, anamuhamagara amusaba ko ingabo ze zagira icyo zikora muri mission UNAMIR, United Nations Assistance Mission for Rwanda. Nyamara aricecekera ntiyagira icyo amusubiza kugeza bahawe itegeko ryo kuva mu Rwanda. Yavuze ko byashobokaga cyane kuba hagira igikorwa, nyamara bitewe n'itegeko ritasotse rivuye mu kanama ka Loni gashinzwe kubungabunga amahoro, byinshi byarangiritse, maze ubuzima bw'abarenga miliyoni mu Rwanda burahangirikira. Uretse icyo gisebe cyo mu Rwanda, Kofi Annan ubwo yivugiye ko ikindi kintu cyamugoye cyane ari ikibazo cyo muri Iraq, guhera muri 2001 kugera muri 2003. Aha yari mu kiganiro The Hard Talk kinyura kuri BBC, umunyamakuru amubajije mu bijyanye n'imirimo ye muri Loni. Kofi Annan at the Graduate Institute in Geneva, welcome to Hard Talk. Happy to be here with you. I think Ndatekereza nanyuze mu bihe bigoranye cyane muri Loni, harimo n'ibyabaye muri Iraq, gusa ubu isi iri habi cyane kuruta mbere. Muri Iraq nta kindi cyahabaye uretse kuba mission UNSCOM yararogowe na leta ya Iraq maze bakabirukana ku butaka bwabo. Ibi byatewe n'iki? Dusubire inyuma gato mu mateka mu 1998, ubwo leta zunze ubumwe za Amerika zakekaga ko Iraq ikora ibitwaro bya kirimbuzi. Loni yohereje umutwe w'ingabo wigenzura muri mission yiswe UNSCOM. Nkuko nari mbikubwiye, uyu mutwe yagombaga gusaka buri hamwe hose kugeza ubonye ibyo bitwaro. Ariko ubutumwa bwabo butararangira, nibwo Bill Clinton wari president wa Amerika yabonye bitihuta asaba ko hasakwa no mu tundi duce nk'inzu ya president, ndetse n'ubutegetsi bwa Saddam Hussein bugatembagazwa. Nyamara ibi byose yari ukurengera, kuko nta hantu byari byanditse, haba muri manda yari yajyanywe n'uwo mutwe ndetse no mu masezerano Loni yari yagiranye na leta ya Iraq. Bahise birukana ingabo za Loni ku butaka bwabo, maze wari ushinzwe ibijyanye n'intwaro muri uwo mutwe, Scott Reiter, ashinja Kofi Annan ko yagendeye ku marangamutima ya Clinton ntakurikiza amategeko ya Loni, bikabaviramo kwirukanwa badasoje ubutumwa bwabo, ndetse byanavuyemo igitero cya leta zunze ubumwe za Amerika ku butaka bwa Iraq muri 2003. Umuryango w'abibumbye utabyemeje, bibabaza Kofi Annan, aho avuga ko yari igikorwa kitemewe n'amategeko. Ni byinshi cyane Kofi Annan yagejeje ku muryango w'abibumbye, uretse ko nta byera ngo de ntibabura bike bitagenda neza. Yananditse document yitwa We the People, The Role of United States in 21st Century, aho yakanguriraga buri gihugu kigize uyu muryango gushyira abaturage imbere y'ibindi byose, kuko we yemeraga ko ngo nta muhamagaro uhambaye, nta n'inshingano ziruti zo guharanira ukwishyira ukizana n'iterambere by'abaturage mu mujyi n'ibyaro bitandukanye ku isi yose. Nk'umwirabura wa mbere wayoboye umuryango w'abibumbye, ariko ntiyibagiwe umugabane wakomokaho, kuko yarwaniye Afurika cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko by'umwihariko yashakaga ko Afurika yaba umugabane urangwa w'amahoro uzira indwara z'ibyorezo. Mu 1998 yagaragaye cyane muri Nigeria,
ubwo hahindurwaga ubutegetsi maze igisirikare kigashyira ubutegetsi mu maboko y'abasivile kubwumvikane bwari buhagarariwe na Kofi Annan ubwe, byose biba mu mahoro asesuye. Muri 2006 yayoboye ibiganiro by'amahoro byabereye New York hagati y'abapresident babiri, uwa Nigeria n'uwa Cameroon, mu gosha ubushyamirane bwatewe n'agace ka Bakassi gaherereye hagati y'ibihugu byombi. Amakimbirane arahosha. Kofi Annan kandi niwe washyigikiye mission yo kohereza ingabo za Loni mu kubungabunga amahoro muri Darfur ho muri Sudan. Nyuma yo kugirana ibiganiro na leta ya Sudan, yabumvishije ko nta kibazo cyari mu gusimbuza ingabo za Loni izo muri Afrika zari zisanzwe mu butumwa bw'amahoro muri iki gihugu. Ikindi kintu Afrika itazibagirwa kuri uno mugabo ni urugamba Kofi yarwanye ngo agire igikorwa na Loni mu kugabanya icyorezo cya sida ku mugabane wa Afrika no ku isi muri rusange, maze hatangira kuboneka imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida muri Afrika ku buryo bworoheye n'abakene. Maze muri Kamena ku mwaka w'1990 inama nkuru y'umuryango w'abibumbye yemeza ko hajyaho ikigega cyo gufasha Afrika mu kurwanya icyorezo cya sida. Iki kigega kiza kwemezwa bidasubirwaho ko kizagumaho muri 2002. Ku ya 19 Nzeri 2006 nibwo manda ya Kofi Annan mu muryango w'abibumbye yarangiye, maze afata ijambo asezera kubo babanye bose mu kazi. Dear friends and colleagues, saying goodbye is never easy. I have spent most of my life working with the United Nations. I feel it is my Nshuti zanjye namwe mwese twakoranye, I can think of no kubasezeraho ntibyoroshye. that would have been so rewarding. Namaze ubuzima bwanjye hafi ya bwose nkorana n'umuryango w'abibumbye. Many friends, Numva ari nko mu rugo. Nta wundi murimo natekereza ku isi yose wambera mwiza nk'uyu nguyu. Kandi nahuye n'abantu benshi mu nzira, ari nako mbona inshuti nyinshi ku isi. proud of what we have done to Yari iby'agaciro kubabera umunyamabanga mukuru some muri iyi myaka 10 ihise. most pressing challenges. Ndizera twese dutewe ishema n'ibyo twagezeho dufatanyije, Success. twanaciye mu ngorane nyinshi. The Nobel Peace Prize Ariko nanone twasangiye intsinzi, nko kwegukana igihembo cy'amahoro cya Nobel muri 2001. especially Gusa nanone twanagize ibihe bishaririye, friends and colleagues in Baghdad. by'umwihariko nko kubura abagenzi bacu muri Baghdad muri Without your 2003. support, I could not Bitakabaye ubufasha bwanyu, what I did. ntacyo nari kugeraho mu byo nakoze byose ahangaha. And through it all, you Hanyuma muri byose maintain your mwese mwagaragaje ubwitange n'umurava, and remain true to the ndetse murinda amahame y'umuryango kinyamwuga. principle of an independent Ayo mahame service. aguma ari ipfundo ry'intego ya Loni, Remain central, kandi nzi neza ko muzagumya kuyarinda. and I know you will continue to defend it. Ubu twakiriye undi mushya We now welcome uzanye amaraso mashya Secretary General, n'ibitekerezo bishya mu who kazi. will bring fresh energy. Nizera ko azababonamo abakozi beza I know that nk'uko you nanjye find nababonye. in you, as I have, the most talented, Narabibabwiye dedicated and conscientious ko ushobora gukura umuntu muri Oni, anyone could have. ariko ntiwakura Oni mu muntu. As we begin the next phase, Murakoze nanone bavandimwe n'inshuti twakoranye. we'll still be with you in spirit, Niringiye ko muzakomeza akazi kanyu neza, that you can take kandi the mbifurije man amahirwe out of the n'imigisha UN, mu but you myaka izaza. can't take the UN out of the man. Thank you once again, my dear friends and colleagues. I will count on you to carry on your indispensable work, and I wish you all success in the years ahead. Muri iri jambo yavuze ko ruswa mu isi ya ekonomi n'imidugararo ku isi bitakemutse ku ngoma ye, ahubwo byarushijeho gukaza umurego, ndetse ubugizi bwa nabi muri Afrika, amakimbirane ya Israeli n'Abarabu nabyo ari ibibazo bibiri by'ingutu bikeneye kwitabwaho. Nyuma yo gusezera muri Oni, Kofi yashinze umuryango utabogamiye kuri leta witwa Kofi Annan Foundation, ufite intego yo kwimakaza amahoro, bagaragaza ibibazo byugarije isi, ariko ntibabogamire ku ruhande urwo ari rwo rwose. Muri make bakaba bahuzaho kuba bacamanza. Kofi Annan mu buzima bwe bwite yakoze byinshi cyane, kandi byose yagiye abibyaza umusaruro, akanabitarari muri kirarubanda. Uretse kuba umunyapolitike n'umudiplomate, Kofi Annan yari n'umwarimu, professeur muri kaminuza National University of Singapore, aho yigishaga public policy kuva muri 2010 kugera muri 2018. Yari umukuru wa kaminuza ya Ghana cyangwa se chancellor kuva muri 2008 kugeza 2018. Anahagarariye ishuri ryigisha ububanyi mpuzamahanga muri Columbia University, ndetse abarizwa no muri komite njyanama y'iyi kaminuza
kuva muri 2009 kugeza 2018. Yabaye umuhuza wigenga mu bihugu byinshi nyuma yo kuva muri ONU, dore ko yabaye umuvugizi ku kibazo cy'ubwoko bw'abarohinya bicwaga muri 2017, ariko bikarangira nta cyo Loni ikoze. Ni byinshi yakoze, nenshi yageze, ariko ntiyibagiwe n'umuryango we, kuko mu 1965 yashakanye na Titi Alakia, umugore w'umunyanigeria wakomokaga mu muryango w'abaherwe, babyarana abana babiri, umukobwa w'imfura witwa Ama Anan n'umuhungu witwa Kojo Adeyemo Anan. Nyuma baza gutandukana mu 1943 n'umugore we, ashaka undi nyuma y'umwaka umwe mu 1984 na Ne Maria Anan Lagegren, umunyamategeko w'umunyaswedekazi bakoranaga muri ONU. Bimwe mu byo Kofi Annan yakundaga harimo ibara ry'ubururu, ibiryo bitetse kinyafrika, ndetse akiri umwana yarotaga kuzajya mu Busuwisi kukirwa mu biruhuko. Yaje gukabya inzozi kuko ariho yarereye umuryango we, ari naho yapfiriye mu mujyi wa Berne ku ya 18 Kamena 2018. Bivuga ko Kofi Annan yapfuye azize uburwayi bwihuse cyane, nubwo badatangaza nyirizina icyamwishe nyakuri, gihishwe nk'uko ubuzima bwe bwite buhishwe, cyane cyane mu bwana bwe. Aha yari mu muhango wo gusezera Kofi Annan mu muryango we. Nana Kofi Brewo niwe mukuru w'umuryango. Même s'il ne rentrait pas à la maison, nubwo atajyaga ataha mu rugo, twakurikiranaga ibye byose kuri televiziyo, kuri internet. Ni nk'aho yabaga ari kumwe natwe, kandi cyabaga cyose mu rugo yakoraga buryo cyamera nk'uhari. Haba ikiriyo n'ibindi, yatangaga amafaranga yo kwifashisha mu muhango wo gushyingura cyangwa ibindi. Rero yari umugabo kubw'umuryango, kubwagana ndetse n'isi yose. Kofi Annan yasengeraga mu idini ry'abametodiste, gusa akiri umusore akaba yarikundiraga gutereka umusatsi, bino bizwi nka afro. Yiga mu mashuri meza nka Kwame Nkrumah University, MIT n'ayandi, ariko ntibyamubuza gutabaruka ku myaka y'80. Imana imuyiruko ridashira. Si mu muryango gusa bamusezeye, kuko na Moroni hari icyo Antonio Guterres yavuze. We are here to pay tribute to Kofi Annan, one of the best of us, a man who embodied the United Nations values and made Turahanga gw'icyubahiro Kofi Annan, umwe mu bambere beza muri twe. Ni umugabo wuje indangagaciro z'umuryango w'abibumbye, kandi waduteye ishema ryo kwitwa inshuti ze. Iki ni igihombo bwite kuri benshi muri twe, biragoye kwiyumvisha ikiniga umuryango we ufite, ariko imitima yacu yifatanije nabo. Twese tuzi uburyo ki Kofi Annan yari ingenzi ku isi. Ndashaka kuvuga mu magambo make y'uburyo ki Kofi Annan yaravuze byinshi kuri twebwe twakoreye umuryango w'abibumbye. Kuba mu biro bya Kofi Annan byari ibintu bishimishije cyane. Yashyiraga imbere ibitekerezo bishya, ndetse yanazanye abavandimwe bashya mu muryango wacu. Yavuganaga ishema ubutumwa n'inshingano byacu. Yaremye uburyo bwiza haba hanze ndetse n'imbere mu muryango, by'umwihariko agaruka ku kuntu wakabereye intangarugero abandi bitewe n'imyanya y'inyuranye yaciyemo mu miryango y'abibumbye. Ntibishidikanywaho ko yari azi buri umwe wese, ariko n'abatari barahuye nawe bababaye cyane, kuko yari umwe muri twe mu by'ukuri. Nk'uko nabivuze ubushize kuwa gatandatu, Kofi mu buryo ubu cyangwa ubundi yari umuryango w'abibumbye ubwe. Turacyasarura ku mbuto z'inama z'ikinyagihumbi, ubwo yahuzaga isi yose mu kurwanya ubukene n'impfu z'abana zikabije, uburyo yarwanyije icyorezo cya sida. Annan yahuye n'ingorane z'ibibazo bya Loni mu myaka ya za 90 kuri jenoside yabereye mu Rwanda, ariko yakoze raporo igamije kurwanya ko byasubira ukundi mu mateka y'ikiremwa muntu. Ijwi nyaryo ry'intavugirwa, azaguma iteka ari mu ntekerezo zanjye. Igihe cyose nzaba ndiho, ndetse atari uko gusa wenda yari umudiplomate mwiza cyangwa se umuyobozi w'akataraboneka, ahubwo hejuru ya byose kubera ubupfura bwe, kandi yari umuntu mwiza ndetse n'inyangamugayo, kandi buri gihe akatuba hafi, akaduhumuriza, akadukomeza mu bihe bigoranye buri umwe muri twe yabaga yagira. Gusa twagumana umurage yadusigiye tumwibukiraho ku magambo yavuze agira ati: kubungabunga iterambere rirambye ry'ubuzima bwa buri muturage niryo reme ry'ibyo dukora mu muryango w'abibumbye kuri iki gihe gikomeye cya politiki z'amacakubiri n'amakimbirane. Dukeneye imitekerereze yimakaza amahoro nk'iya Kofi Annan. Murakoze. Nanjye ndi Romeo Thierry Iyarwema mu kiganiro hambere hanze. Ni na hano nsoreje icyuyu munsi. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari
ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbara nkuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.